to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Siapa yang pantas aku lawan? Aku akan memperlihatkan cara bertarung yang benar. First blood! Satu kekalahan Well played! tidak berarti apa-apa. よくやった。グッドゲーム。 Rasakan amarah. Hal terburuk di dunia ini tidak memiliki lawan bertarung. Pedang ini adalah taringku. Dan aku lebih suka berang daripada berbicara. Slain. Ya, グッドゲーム。 Retreat from the turtle! Retreat from the turtle! The enemy has slain the turtle. hal terburuk di dunia ini tidak memiliki lawan. Enemy missing. Ally has been slain. An ally has been slain. グッドゲーム。 Enemy double kill. よくやった。 Hancurkan mereka semua. Welcome to Sigma. グッドゲーム。 Pedang ini adalah taringku. Dan aku lebih suka beraksi daripada berbicara. Siapa yang pantas aku lawan?
datang mengambil. Killing spree! Double kill! An enemy has been slain! Your team destroyed the turret! Gather up the turtle! An ally has slain the turtle! Our turret has been destroyed. Request backup. Our turret is under attack. Siapa di sini yang pantas Our melawan? turret has been destroyed. An ally has been slain. Your team destroyed monster kill. Shut down. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Pedang ini adalah taring. Good game. Dan aku lebih suka beraksi daripada berbicara. An ally has been slain. You have slain an enemy. Hancurkan mereka. Gather up the lords. Initiate retreat. Our turret is under attack. Turret has been destroyed. Ally has slain Lord. Ally has been. An enemy has been slain. Double kill. You have slain an enemy. Double kill. Pedang ini adalah taring. Ally has been slain. Dan aku lebih suka beraksi daripada berbicara. You destroyed a turret. Rasakan amarahku.
destroyed a turret. Shut down. Ally has been slain. Mega kill. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Dengan menjadi tidak terkalahkan, kesendirian tidak Enemy akan has been slain. Good game. An enemy has been slain. Launch attack. Unstoppable. Your team destroyed a turret. Monster kill. An ally has slain Lord. Aku akan memperlihatkan cara bertarung yang benar. An enemy